له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حجنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها بعد إن شاء الله تعالى رحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين على حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواكم الحمد لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada as-salihin wal ulama al-amilin masyayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah من مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ علي الصابوني وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin yang senantiasa kita muliakan, para alim, para ulama, para guru-guru kita, bapak-bapak, para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah kita semua bisa menjalankan kewajiban kita, melaksanakan segala aktivitas kita. Terlebih kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Semoga dengan kesehatan ini Allah senantiasa menjadikan kesehatan kita kesehatan yang penuh dengan berkah, kesehatan yang mengantarkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, terutama kelak yang sangat kita butuhkan sekali pertolongan atau syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan di dalam permasalahan Qiyamul Lail dan Tilawatul Quran. Pada pertemuan yang lalu sudah kami bacakan surah Al-Muzammil yang berisi tentang perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam dan juga untuk membaca Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut,
ini memang tujuannya adalah kepada Nabi, tetapi secara kaidah ilmu Al-Quran yang namanya khitab di dalam Al-Quran itu terkadang ada yang memang taksis kepada Rasulullah, khusus kepada Rasulullah, tetapi juga ada yang bisa berlaku untuk seluruh umatnya Rasulullah. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari, ya meskipun hanya sebentar, illa qalila, nisbahu awinqus minhu qalila, baik ya setengah malam, pertengahan malam, atau kurang dari pertengahan malam, jadi tengah malam kurang, auzid alaihi, atau lebih dari tengah malam. Sebagian ulama ada yang mengatakan sulusul lail, yang bagus itu sulusul lail yang terakhir, sepertiga malam yang akhir, yaitu mendekati waktu sahur. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil ini ulama mengartikan dengan tajwid, bacalah Al-Quran dengan pelan, dengan menerapkan ilmu-ilmu tajwidnya, ya, matnya, waqafnya, hurufnya dan lain sebagainya, ya diterapkan di dalam membaca Al-Quran. Termasuk juga tartil adalah tadabbur bima'anil Quran, yaitu berangan-angan menghayati makna dari Al-Quran. Nah, itu juga bagian dari makna tartil. Dalam ayat ini ada sebuah hukum yang dibahas. Yang pertama, hal qiyamul lail kana faridatan 'ala Rasul? Apakah qiyamul lail, bangun di waktu malam, menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu sholat yang kita kenal dengan sholat tahajud, itu apakah merupakan kewajiban bagi Rasulullah? Karena memang ayatnya di sini kan yang dituju adalah Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang berselimut yang dimaksud adalah Rasulullah, yaitu ketika Rasul menerima wahyu merasa ketakutan, badannya gemetar, akhirnya diselimuti oleh istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, tetapi setelah itu turun lagi wahyu yang memerintahkan agar Rasul bangun, jangan berselimut. Qumil laila, berdirilah di waktu malam, bangunlah di waktu malam. Nah, ayat ini apakah menunjukkan sebuah kewajiban untuk Rasul bangun malam, qiyamul lail, tahajud? Kalau kita kan umatnya adalah sunnah, tapi kalau Rasul gimana? Maka di sini dikatakan berdasarkan ayat tersebut, annat tahajjuda kana faridatan alaihi sallallahu alaihi wasallam wa anna faridatahu kanat khassatan bihi. Dari ayat inilah muncul sebuah hukum kalau tahajud, qiyamul lail, bangun malam itu adalah hukumnya wajib, fardu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Islam itu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ada yang takhsis kepada Rasulullah, yang khusus kepada Rasulullah, ada yang diperuntukkan juga untuk umatnya. Contohnya seperti ini, sholat tahajud. Sholat tahajud ini sebenarnya kekhususan untuk Rasulullah, sehingga Rasul itu wajib. Rasul itu wajib bangun malam melaksanakan
qiyamul lail tahajud. Jadi kalau ditinggalkan qiyamul lail tahajud itu bisa berdosa Rasul. Nah, itu. Tapi kemudian hukumnya diberlakukan juga untuk umatnya, namun berubah, tidak dihukumi tahajud, tidak dihukumi fardu, tetapi menjadi sunnah. Makanya di dalam ayat lain dikatakan fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan atau ibadah sunnah. Jadi tahajud malam, qiyamul lail itu kalau Rasul itu hukumnya wajib. Tapi kalau umatnya hukumnya sunnah. Nah, itu. Jadi syariat itu ada yang khusus untuk Rasulullah. Karena kalau diwajibkan jelas kita tidak mampu. Ya, jelas kita tidak mampu. Sedangkan Rasul yaitu orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan, ya, memiliki iman yang kuat, yang luar biasa, ya. Sehingga jelas, ya, dengan keadaan yang sudah dipersiapkan itu, ya, Allah sudah, ya, menjadikan Rasul orang yang taat, yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ada syariat yang khusus lagi untuk Rasul, seperti menikah lebih dari 4. Ini taksis khusus untuk Rasulullah, ya, khusus untuk Rasulullah. Makanya Rasul beristri kan banyak, ya, ya, ada yang mengatakan riwayat itu 11, ada yang 12, ya, macam-macam riwayatnya. Itu yang jelas 9 orang istri Rasul yang ditinggalkannya. Jadi ketika Rasul wafat itu meninggalkan 9 orang istri atau ummul mukminin, ya. Yang dua sebelumnya yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Mariyatul Qibtiyah itu sudah wafat terlebih dahulu. Baru kemudian Rasul wafat, dan setelah Rasul wafat istri yang ditinggalkan itu jumlahnya 9. Ini ada penjelasan di dalam kitab Aqidatul Awam, itu ada 9 istri itu. Nah, ini bertanda bahwasannya Rasul itu punya syariat khusus, punya aturan khusus yang diberlakukan oleh Allah untuk Rasul, yaitu diperbolehkan menikah melebihi 4. Nah, umatnya nggak boleh. Umatnya atau manusia biasa nggak boleh. Ya, karena kita sudah dibatasi maksimal 4. Maksimal 4. Itu pun banyak sekali persyaratannya, Pak. Itu pun banyak sekali persyaratannya kalau nak berbini atau beristri banyak, itu banyak persyaratannya. Itu, yaitu salah satu persyaratannya harus adil. Nah, itu. Nah, adil itu, wah, kriterianya banyak. Adil di dalam nafkah, adil di dalam perhatian, adil di dalam cinta dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngerasa susah, ya tidak usah lah. Kalau kita ngerasa susah, ya, sikok baik diawet-awet, ya. Sikok baik diawet-awet. Nah, itu. Jadi itu taksis syariat yang khusus untuk Rasulullah, ya, boleh berisi lebih dari 4. Tapi kalau umatnya hanya 4. Nah, sebelum datang syariat 4 ini, memang dulu ketika masa Rasulullah itu istri sahabat itu banyak-banyak. Sebelum ada perintah 4, ya. Karena perintahnya itu kan turun ayat fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, turun perintah ini baru dibatasi 4. Sebelum ada ayat ini, sahabat itu istrinya banyak. Ada yang sampai 10, Pak. Dalam sebuah
kisah itu ada 10. Akhirnya turun ayat ini, langsung Rasul memerintahkan lebih dari 4 ceraikan, pertahankan 4. Ini diseleksi lah, siapa yang nak dicerai ini. Susah juga dari 10 nyeleksi 4. Nah itu ada sebuah kisah seperti itu tentang ya asbabun nuzul ayat dari pembatasan istri 4 itu. Tetapi itu tidak berlaku untuk Rasul. Rasul tetap diperbolehkan oleh Allah karena taksis ya, yaitu menikah lebih dari 4. Lagi-lagi karena Rasul diberi kemampuan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia biasa. Ya, kemampuan khususnya di dalam mengelola rumah tangga tadi. Ya. Apalagi ya Rasul punya kecerdasan yang luar biasa, Rasul punya emosional yang luar biasa, terkendalinya. Bahkan semuanya dibantu oleh Allah, dibantu oleh malaikat Jibril ya, ketika untuk menangani semua problem-problem yang ada. Nah, kalau kita ya satu ya, kalau urusan materi ya kurasa sebagian orang mampu ya untuk mengaturnya, tetapi ketika berkaitan dengan urusan emosional, urusan psikis, urusan pikiran, mental, rasa ini ya sulit untuk mencapai yang persyaratan yang kategori adil tadi. Oh, istri banyak itu harus adil kan. Nah, kalau adil materi mungkin masih bisa, tapi kalau sudah adil yang sifatnya perhatian, adil yang sifatnya sikap perilaku yang baik, adil yang sifatnya kasih sayang, nah ini yang agak susah. Ini yang agak susah. Nah itu. Nah jadi syariat ada yang dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ada lagi berupa puasa. Jadi ada istilahnya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa tidak sahur, tidak buka. Untuk umatnya Nabi kita nggak boleh, haram. Kalau nak puasa harus buka, harus disunahkan juga sahur, alias malamnya batal, harus tidak boleh puasa. Tetapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki sebuah keistimewaan kelebihan, dibolehkan puasa. Jadi Rasul itu juga pernah menjalani puasa wisol, ya puasa wisol. Jadi sepanjang hari 24 jam, bahkan berapa hari tidak makan, tidak minum. Nah ini Rasulullah, tetapi kalau umatnya lagi-lagi ya tidak akan mampu, tidak akan mampu. Bahkan dilarang di dalam syariat agama fikih, tidak boleh. Ya, ketika puasa maghrib harus membatalkan, ya, harus membatalkan. Mau puasa lagi berarti ketika besoknya subuh mulai puasa lagi. Nah itu beberapa syariat yang dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk di dalam ayat ini yaitu Rasul wajib untuk melaksanakan qiyamul lail atau tahajud ya itu. Ya karena memang Rasul itu tidak tidur ya. Dikatakan dalam sebuah bait syair itu ya, ketika mata terpejam tapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Jadi mata mejam tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya berkaitan dengan ayat surah Al-Muzammil tadi juga ada hukum hal tajuzu qiraatul Quran bitalhin. Jadi kan bahasanya warattilil Qur'ana
tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan pelan, dengan tajwidnya, bahkan dengan menghayati arti dan maknanya. Kemudian ada pertanyaan, apakah boleh Al-Quran itu dibaca dengan irama, dengan lagu? Apalagi sekarang ini banyak lagu-lagu murattal Al-Quran, ya, lagu tilawatil Quran, qiraatul Quran, ya, dengan berbagai macam irama, variasinya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hukumnya, ya, mengenai hukumnya. Yang pertama yaitu madhab Malikiyah dan Hanabilah. Madhab ulama-ulama madhab Maliki dan Hambali mengatakan karahatul qiraati bitalhini. Jadi makruh hukumnya baca Quran dengan lagu-lagu. Itu menurut madhab Maliki dan Hambali. Ya. Ya, di antaranya juga di sini yaitu dari sahabat Anas bin Malik, kemudian dari sahabat Ibn al-Musayyab, kemudian dari Syekh Hasan Basri, ya, Ibnu Sirin, itu memakruhkan membaca Al-Quran dengan irama, dengan lagu-lagu, ya, karena mereka berpandangan lagu-lagu yang muncul ketika masa itu yaitu lagu-lagu yang menyerupai ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, itu. Sehingga beranggapan ketika membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang seperti itu maka bisa mengurangi kemuliaan keagungan Al-Quran. Makanya dimakruhkan. Ya. Apalagi kalau membaca Al-Qur'annya menghilangkan kaedah-kaedah tajwid Al-Qur'an. Nah, ini lebih lagi bisa menjadikan haram, bisa menjadikan haram. Ini pandangan pertama. Selanjutnya yang kedua, sanian madhabul Hanafiyah wa Syafi'iyah. Madhab ulama Hanafi dan ulama Syafi'i mengatakan jawazul qiraati bitalhidi, boleh membaca Al-Quran dengan talhid, dengan berirama, dengan lagu-lagu, ya, karena berdasarkan hadis zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ada juga hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk golongan kami kalau tidak memperindah, ya, atau melakukan dengan membaca Al-Quran. Nah, ini ada hadisnya, memang ada dasar hadisnya, sehingga Syafi'iyah dan Hanafiyah, ulama Syafi'i dan ulama Hanafi membolehkannya. Namun dari dua pendapat ini sebenarnya bisa disimpulkan baik yang boleh maupun yang makruh, yang intinya sebenarnya selagi tidak menyalahi aturan tajwid, tidak melanggar aturan-aturan tajwid, aturan-aturan ahli qiraah, ulama-ulama yang ahli Al-Quran, ketika tidak melanggar aturan itu maka ya dibolehkan, dibolehkan. Yang tidak boleh itu yang lagu tapi yang merusak tajwidnya, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, yang harusnya mat tidak dibaca mat, yang harusnya gunnah istilahnya idgham tidak dibaca idgham. Nah, itu merubah tatanan ilmu tajwid itu, dikarenakan mungkin mantesi dengan lagunya, akhirnya berubahlah itu semua aturan tajwid itu. Nah, itu yang menjadikan dilarangnya, ya, menjadikan dilarangnya. Tetapi juga kita perhatikan iramanya juga. Iramanya itu irama apa? Ya, irama yang memang diperuntukkan untuk Al-Quran atau irama
yang memang sebelumnya digunakan oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang berbuat jelek, maksiatnya itu orang-orang fasik. Misalnya yang asalnya irama dangdut misalnya, yang dipakai untuk joget-joget, yo jelas tidak boleh untuk Al-Quran. Nah itu karena ada irama-irama khusus yang disusun oleh ulama-ulama ahli qiraah untuk Al-Quran. Namun pada prinsipnya harus tetap berpedoman tidak menyalahi aturan tajwid, ya, aturan di dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu mari kita pelajari Al-Quran, ya, karena Al-Quran ini modal yang sangat besar dalam kehidupan kita, ya. Ya, membaca Al-Quran ya bagian dari cara kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Itu sebagaimana dikatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran dan Al-Quran itu akan datang, sesungguhnya Al-Quran datang nanti di akhirat yaumul qiyamah sebagai penolong untuk orang-orang yang ketika di dunianya bersama Al-Quran. Ya, bersama Al-Quran itu ya sering baca Quran, sering dengar ke Al-Quran, sering ikuti majelis Al-Quran. Nah itu syukur-syukur mungkin ya bisa menghafal Al-Quran. Nah itu. Jadi kita berharap kita hidup ini cari banyak pertolongan, ya. Karena nggak ada yang bisa jamin kita di akhirat nanti selamat atau tidak. Tetapi jangan sampai kita ada penolongnya. Nah, tidak ada penolongnya. Kalau kita mengandalkan amal kita, berapa sih amal kita, ya? Dan juga kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Tetapi yang kita harapkan penolong kita nanti di akhirat. Nah, penolong itu banyak. Satu, penolong dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari Nabi Muhammad. Ya, dengan cara apa? Dengan cara banyak bersolawat. Dua, penolong Al-Quran. Akhirnya kita harus ya sering bersama Al-Quran dengan bacanya, istiqomah membacanya, istiqomah belajarnya. Nah, itu karena ini bisa nolong. Al-Quran akan menjadi penolong nanti di akhirat. Mungkin amal kita tidak cukup, ya ditolong oleh Al-Quran karena dia dulu senang dengan Al-Quran. Dan juga termasuk penolong juga, Pak, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bisa jadi penolong. Oleh Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'atan. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang soleh meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Ya, ini merendahnya Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i itu adalah orang yang soleh. Tapi karena tawaduknya merendahnya, maka Imam Syafi'i mengatakan itu, aku cinta dengan orang soleh meskipun aku bukan termasuk bagian dari orang soleh. Karena apa? La'alli anala bihim syafa'atan. Semoga aku bisa dapat kepertolongan sebab orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu bisa juga menjadikan syafaat, pertolongan untuk kita nanti di akhirat. Makanya ya kalau wong Jawa itu ngomongnya apa? Wong kang soleh kumpulono. Ya, berkumpullah dengan wong soleh. Karena insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan nanti melalui mereka-mereka orang-orang yang soleh. Nah itu, jadi banyak sekali penolong-penolong nanti di akhirat, diantaranya tiga tadi, Rasulullah, kemudian Al-Quran, kemudian orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan
kita semua mendapatkan pertolongan dari mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini Senin 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ahmad Fitraya di SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Farhan Sulhani Al-Hafidh. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia nama Ki Agus Ahmad Sattar SH binti Ki Agus Abdullah Cucung Mas Agus Haji Muhammad Hasan, umur 52 tahun, dimakamkan hari Selasa jam 12 ba'da zuhur di lingkungan Gubah Talang Krangga. Rumah duka alamat itu 19 Ilir, Lorong Raden Fahrudin, nomor 168 RT 011 RW 04 Palembang. Sekali lagi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah nama Ki Agus Ahmad Sattar SH binti Ki Agus Abdullah Cucung Mas Agus Haji Muhammad Hasan, umur 52 tahun, dimakamkan hari Selasa jam 12.00 ba'da zuhur, dimakamkan di lingkungan Gubah Talang Krangga. Rumah duka beralamat di 19 Ilir, Lorong Fahrudin, nomor 168 RT 011 RW 04 Palembang. Demikianlah harapan dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Majelis Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min ibadihi shalihin hadiha. Sufufakum baina taswid as-sufuf min tamam as-salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam tara anna Allah ya'lam ma fis samawati wa ma fil ardh. ما يكون من نجوى
أدنى من ذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. إذا تناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله 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 الحمد لله.
الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال بنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من